mucuba n'abasosi babene umuka arebene Yesu we arebene ukimya musenge tata ombe wabeca icyo nibuka mfite byinshi hari impamvu nyinshi mugana wa muririmbye ariko hari umubyeyi wakiza kabunda mbireba mama wamzaye mama wamzaye cyo nawe uri mu bamusengeye cyangwa wari umurwasi oya ndi mu bamusengeye turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo muri kumwe n'umuvuga butumwa Rukundo F.Ruhanga Olivier mu kiganiro Kristo ukwizera kwacu reka tubanze dusenga Imana hanyuma tubone gukomeza. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye kubw'iki gitondo izina ryawe nirihabwe icubahiro tubonetse aha ngaha imbere yawe nyamara si ukuvuga ko mu yandi masaha yose yashize tutari imbere yawe ahubwo nuko uyu mwanya by'umwihariko tuwuhaye kuvuga izina ryawe ryera. Habwe icubahiro rero tugiye kuganira ubane natwe abazadukurikirana Mana data wa twese uri mu ijuru uzabaho umugisha kandi imitima yabo izahemburwe n'iki kiganiro nuko tubisenze twizeye izina ry'umwami ni mu izina rya Yesu Kristo amen. Kuko twabivuze dukomeje kubiyegereza turi kuri Grace TV ikiganiro ni Kristo kwizera kwacu bene data nkuko twabibasezeranije mu biganiro byabanjije twabijeje yuko tuzavuga ijambo ry'Imana tukazabona abatumirwa batandukanye batanga ubuhamya ndetse n'abandi bazavuga ubutumwa mu buryo butandukanye kuko ubutumwa ntabwo buvugwa mu buryo bumwe buvugwa mu buryo bwinshi kandi ubwo buryo bwose bugafasha imitima y'abera. Ni muri urwo rwego uyu munsi twabazaniye umutumirwa kandi umutumirwa w'ingenzi ndabizi neza kuko ari bubafashe. Rero mwebwe mudukurikiye turavuze ngo mugubwe neza. Turi kumwe n'umutumirwa tutaramwiyegereza cyangwa se tutaramubabwira ni umukozi w'Imana ni umuvuga butumwa yavuze ubutumwa ahantu henshi yagiye mu ivuga butumwa ahantu hatandukanye. Imana yamuhaye impano yo kuririmba yamuhaye n'impano yo kuba umunyamasengesho. Rero ndabizi neza kuko muri bufashwe. Rero reka tumwiyegereze tukwiyegereze muri aho mwene data Imana iguha umugisha Imana iguha umugisha kuza kubana natwe hano muri iyi studio ya Grace TV. Kaze cyane tutaramuha ijambo ngo atubwire n'amazina yiwe. Hari ukuntu abantu benshi bamuzi, hari abantu bamuzi kwijwi ku audio tugenda tunyura kuri za WhatsApp no ku zindi mbuga ariko nyamara bashobora kuba batazi isura ye n'amazina ye. Reka tumusabe atunyurizeho agakorasi bityo wewe udukurikiranye wari usanzwe uzi ijwi rye urahita umenya ngo uyu ni wa muntu nza Tegera kandi akamfasha. Nekaje cyane Imana bahumugisha. Uri Mana wabaye Imana uri Mana wabaye Imana uri Mana twarakubonye Mana we uri Mana wabaye Imana we uri Mana data twarakubonye uri Mana wabaye Mana we Mana bahumugisha. Amen. Dufite twinshi kuri basangiza. Hari abumvishije iryo jwi bahita bavuga ngo uyu muntu turamuzi kwijwi none uyu muntu nindi ngaho twibwire ibwira abadukurikiranye. Urakoze cyane kuri Grace TV turabashimiye Imana bahumugisha kutugirira icyizere cyo kudutumira muri iki kiganiro cyiza Kristo nk'ibyiringiro bizima ibyiringiro nibyo gakiza kabizeye. Ku mazina yanje nitwa Nyamitavu F.Ruhanga kunda Imana n'abakunda Imana bose kandi namwe mudukurikiye Imana bahumugisha. Amen.
aravuze ngo yitwa Nyamitavu Francine Ruhanga, ko mu banyamurenge nta bazakunda kwitwa ba Ruhanga cyangwa wibeshe ni Nyaruhanga, kandi nta uza wibeshe ku izina rye. Sinibeshe, ni izina narisabye umubyeyi. Narisabye umubyeyi numva ko ari ngombwa ko ngomba kwitwa Ruhanga. Ni ukuvuga ngo Ruhanga ni izina rya data. Imana iguha umugisha. Abantu benshi bakuzi kuva kera mu ndirimbo, mwivugabutumwa no mu bindi byinshi. Watangiye gukorera Imana karyari? Iyo ubyibutse, iyo utekereje, watangiye gukorera Imana ryari? Kubera ko mufite ikiganiro gifite inyito nziza, Kristo nk'ibyiringiro, Kristo ukwizera kwacu, Kristo kwizera kwacu. Kubera ko twizera ibitagaragara hirya y'amaso yacu. Je nakuze ababyeyi bazi Imana, ariko muririmbyi yaravuze ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga, igihe Kristo yinjiraga muri nje. Umunsi umuco w'Imana cyangwa ubwiza bw'Imana bumurikira umutima wanje, kakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Byanteye gukunda Imana no gusenga Imana no gushaka Imana. Ushaka Imana rero no gukunda Imana tuwishakira muri rwinshi, wishaka wenyine. Muririmbyi yaravuze ngo ngwino twihererano nsanga ahantu hatari abandi, kugira ngo ubone Imana uzubanza ukayishaka wenyine, kugira ngo utazogendera mu gititi cy'abandi. Maze gukorera Imana rero dusimbutse ibice byinshi biraho, dusimbutse amateka yo gukizwa n'ukuntu twahuye n'Imana n'ibyo twabonye. Dutangiye gukorera Imana twabonye byinshi. Natangiye gukorera Imana Itimbyangoma. Itimbyangoma ubwo ni he? Itimbyangoma ni hakurya yo ku Kabingo no mu Rugezi. Ubwo ndashaka kuvuga ko ari muri Kongo. Ni muri Kongo. Muri Kongo mu Minembwe. Muri Kongo mu Minembwe. Hagati yo mu Rugezi, hagati ya Rugezi na Timbyangoma na Nyamurongo. Niho twari dutuye. Niho numvishe ko umutima usabana n'Imana, numva ko ngomba gukorera Imana. Gusa nasenganye n'abasaza bakuru cyane. Nakundaga kujana na Gatako na ba Nyiringangu. Mu byo nabonye kuko aho ko ndasimbuka ibintu byinshi hagati. Reka tugaruke gato. Gatako uvuze ni Gatako pasiteri uyu w'umuhanuzi uri muri Canada uyu munsi? Asigaye aba Canada, yabaga ku Kabingo. None mu myaka yawe wasenganye na ba Gatako? Nari mfite imyaka mike, ariko ubwenge bwanje bwari kubumbwira ko ari byiza kujana nabo. Nagaza nambukuruzi bampetse, tukazamuka umusozi bampetse. Hako nkumva umutima ushaka Imana, ukunda Imana. Barandera ndasobanukirwa ndi muto. Burya uburere buraruta ubuvukire. Iyo warezwe neza ukura neza. Kubera ko bari abagabo bakuru, byatumye numva Imana cyane, nsobanukirwa Imana, bimpesha gukorera Imana ndi muto. Imana iguha umugisha cyane. Asante cyane. Ndumva ufite amateka menshi, nuko dufite umwanya muto, ariko ufite amateka menshi cyane. Nzi yuko muri ziriya nce za Nyamurombwe na za Rugezi na za Timbyangoma ari ahantu h'amashamba. Hari ubutayu mwagaze mujamwo cyangwa warinze uva muri Kongo utaraje mu butayu? Apana, twagiraga ubutayu, twagiraga isararo ry'uruzi. Nawe ukabijamo n'iyo myaka wari ufite? Cyane, kandi nagazanje mu ruzi bakansiga nkiri haruguru, kubera ko nari mutoya amazi akampara. Nuko ngo nimba bavuze ngo baramara mu isaha, nabaga nicaye ruguru, ngiye kubagereraho ya musaka barageze. Je amazi akagenda ntwara, nibo bakitanga aho ndi buze kuba. Muri ico gihe cyo gukorera Imana mu buto bwawe, uri kumwe nabo basaza n'abandi bose mwakoranye umurimo w'Imana wenda utarondoye, niki wibuka Imana yakoze muri ico gihe uri kumwe nabo basaza utazibagirwa kurwibutsa? Icyo nibuka mfite byinshi, hari impamvu nyinshi mugana baba muririmbyi, ariko hari umubyeyi wakiza Kabunda mbireba, mama wambyaye. Mama wakubyaye? Mama wambyaye. Nawe uri mu bamusengeye se cyangwa wari umurwasa? Oya, ndi mu bamusengeye. Ko nzibuka ko twagiye muri Nyamurembwe tuja gusenga nka saa 8 tuvayo, ngo tuze tuje muhira kumusengera. Tiyarutse, tiyirutse, nta kindi kintu cyabaye. Inda irashonga gusa, asubira mu buzima busanzwe. Yiga kurya, yiga kugenda, yiga kuvuga.
icyo ni ikintu nabonye ntazibagirwa. Ibitangaza bikomeye. Nari umwana ariko sinobyibagirwa. Buriya nubwo waba uri umwana Bibiliya cyangwa se ijambo ry'Imana ravuga ngo nubwo uzaba uri umwana muto uzi gusenga Imana uzufashwa no gusenga. Amen. Amen. Nyamitavu Ruhanga azwi mu misitari nyinshi yo mu gihugu cyose cy'umurenge, ndagira ngo ntahatageze. I Burundi arazwi, mu ivugabutumwa mu Rwanda arazwi, mu ivugabutumwa. Akabazo gato gusa k'amatsiko, muri ayo mavugabutumwa menshi wakoze, wenda niba woduciramwo mu ncamake, ariko uze kutubwira ikintu Imana yabakoreshejeho nk'igitangaza muri iryo vugabutumwa utekereza utazibagirwa. Hari ibintu byinshi Imana yagiye ikora umuntu atarondora ngo abashe kubirangiza. Ubundi by'Imana ivuga biba bisa nkaho ari ibanga, ariko kandi bifasha ubugingo bwa benshi. Reka mvuge kimwe naboneye mu Rwanda, muri ayo menshi nabonye. Hari byinshi nabonye, ariko ndavuga kimwe. Twabaye muri kave dusenga Imana dukora ivugabutumwa. Kave ni nahari icyumba cy'amasengesho. Nahari icyumba cy'amasengesho. Ndetse hari n'itorero rya Betelehemu. Kicukiro. Ndavuga ibintu nka bitatu nahabonye. Habayeho umurimo w'Imana ukomeye, abantu barakira benshi. Nabonye aho Imana ikiza impumyi. Twari kumwe na Gatungo, twari kumwe na Sava Maxime, twari kumwe na Revera Bigabo, twari kumwe na Rusatsi Sofona asigaye atuye muri Amerika. Twari benshi, ndetse na Mushambaro, gusa nije mukobwa jenyine babanaga. Tukaja mu ivugabutumwa ariko tukagarukaho. Ariko Imana ihakorera imirimo ikomeye. Nabonye aho ikiza impumyi, mbona aho Imana isa n'izuye umuntu usa naho yari yapfuye. Nabonye aho ikiza umusazi w'imyaka 15. 15 avutse cyangwa 15 ari umusazi? 15 ari umusazi. Gitungano w'Ibubembe, icyo ntibuka no murarawe. Ndibuka amazina. Gitungano ndagira ngo nk'abanya byinshi. Sinzi umurara wiwe. Ariko naramubonye Imana imukiza. Aravuga ngo ndakiza. Umuntu wari umaze imyaka 15 ari umusazi. Imana iramukiza. Abo bagabo n'abahamya, asubira mu buzima busanzwe, arataha iwabo Bubembe. Umuntu wari impumyi yari yaravutse ari impumyi cyangwa yari yararwaye arahuma imyaka 15 avuye mu Rurambo. Icyo ntazi n'umurara we. Nzi gusa ko yari umugore, kandi icyo gihe twari kumwe na Rugina. Imana iramukiza arahumuka arabona. Imana ishimwe. Ufite byinshi wabonye? Umuririmbyi yaravuze ngo biriho byinshi. Ufite byinshi wabonye. Rero tutaragana ku gice cya nyuma ngo turirimbire indirimbo nka zingahe, reka nkubaza, turi muri iki gihugu cy'amahanga, turi muri iki gihugu cya Kenya. Yego. Ndatekereza yuko utakimazemo iminsi mike kandi si myinshi. Tubwire byibuze abakozi b'Imana baze bajana n'ukuboko kw'Imana kuvugeze muri iki gihugu, utubwire ikintu cy'igitangaza Imana yagukoreye muri iki gihugu utazibagirwa. Imana ibaho umugisha cyane. Dufite byinshi, ariko reka mvuge kimwe. Je naje muri iki gihugu ndwaye, nanyuze ku bitaro byinshi. Hanyuma kubera ko nari umurwayi, namaze amezi 6 mba mu ntebe, sinagaza nsinzira kubera ko nari ingwaye. Nari ngira ikibazo cy'amaraso agashira, amaraso agakama mu mubiri. Mara amezi 6 nicaye mu ntebe ntaza ngenda. Nja ku bitaro kwa Mama Rusi, bashaka kumbaga. Kuko bagahese ko ari amaraso, ubwo bari kubaga? Barambwiye ngo mfite ikibazo mu nda, ngo barambaga. Ngo barangize nti sawa. Ngiyeyo, akaba abandi bakoze Imana habasenga. Barambwira ngo kubera ko ugifite umugambi wo gukorera Imana, tuzobagwa tuzosenga Imana. Tuzobagwa. Ariko umutima waje urabyizera kubera ibyinshi nabonye Imana yakoze. Maze kubyizera, nagiye ku bitaro ngaruka inshuro 9 zo kubagwa. Ndasubiramo kugira ngo abantu babyumve. Ugaruka inshuro 9 wabuze dogiteri se cyangwa indwara bakayibura bagasara bakaguha indi randevu? Ndasubiramo kugira ngo nawe ufite ikibazo, tawe Imana itokura umuntu, ta naho wogera amaboko y'Imana yocikana. Oyaye
imana iracari imana kandi icyo imana yagambiriye ku buzima bw'umuntu tikiza kimagwa n'iminsi n'ibihe. Nari ndwaye amaraso agakama, ndetse bakantera imiti ihenze kugira ngo bimfashe. Ariko nja ku bitaro abantu b'Imana binjira amasengesho barasenga baravuga ngo Nyamitavu wakoreye Imana ntibazokubaga ngo ubone igihe cyo gukorera Imana. Kandi mu by'ukuri n'umutima waje uracabikunze, ndacafite gukorera Imana cyane apana bukeye. Umunsi wa mbere uragenda ku bitaro ugiye kubaga? Umunsi wa mbere ndagenda tibambaga, bakubwira gute? Barambwira ngo ugaruke usubireyo, hari undi murwayi wihutirwa bagiye kubaga. Subirayo inshuro ya kabiri, nsubirayo atusubireyo tibyakunze, subirayo inshuro ya gatatu, nsubirayo kugeza ngejeje inshuro 9 batarabona umwanya wo kumbaga. Ndaruha ndakira, sinagaza ngenda mu muhanda ngo numve nkandagiye, kubera ko ku mpamvu z'umutekano w'abantu hari abo ntavuze mu mazina ariko babizi. Sinagaza nkandagira, nagaza ngenda nkumva ngiye ko guhwera. Ariko Imana ingirira neza, ubundi umuntu muzima wakize, nawe wumva ko aho ugeze utukira taha Imana itogukura nubwo wumva ugeze ku ngingo yawe. Imana izikize. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntakizaba ntabwiye abagaragu banje. Kandi Nyamitavu tumuzi nk'umukozi w'Imana. Si umukozi w'Imana ngo araruta abandi bakozi b'Imana, kuko abakozi b'Imana twese ijambo ry'Imana riravuga ngo ntukibwire ko mugenzi wawe akuruta, ahubwo buri gihe uzumve kuko mugenzi wawe akuruta. Nta kintu Imana yari yarabikubwiyeho kugiye kurwara? Nari mbizi. Byagenze gute? Nari mfite amasengesho ndi mu Rwanda i Masaka, barabizi. Nari nyamaze nk'iminsi ndota inzozi bisanzwe kuko nawe urota inzozi. Umuntu arambwira ngo ugiye kurwara, ariko ndashaka kukunyuza muri iki kintu, ariko uzokira. Ndashaka kukunyuza muri make n'ikisomo. N'ikisomo Imana yari ishaka kubunyuzamo. Buriya iyo tukorera Imana kugira ngo ugere mu kigero cyiza gikwiriye, hari ibyo unyuramwo ukabitambuka ukazubwira abandi ngo niki naco kirashoboka nakinyuzemo, kubera ko dufite byinshi Imana yakoze tutobasha kuvuga ubu, ariko kandi biri mu mitima yacu, kubera ko dufite ibihamya byinshi. Urugero rw'umukristo, tukishire hejuru, uzicishe bugufi Imana izogukoresha icyo ishaka. Uzicishe bugufi Imana izagukoresha icyo ishaka. Iryo ni ijambo rikomeye cyane. Urakoze cyane. Incamake y'ubuzima bwawe mu buryo bwo gukorera Imana urayitubwiye, ariko hari ikintu Imana yaguhayeho nk'impano, impano yo kuririmba, kandi uturirimbiye agace gatoya twumva turafashijwe. None uraturirimbira kandi udushiriremo n'akaririmbo k'ikibembe nza numva abantu bakunze kumva hano hanze, kugira ngo bigaragare neza ko ari we wakaririmbye. Urakoze cyane. Imana ibaho umugisha. Ubundi iby'Imana ntitubyirata, tubiheshwa nayo n'ubuntu bwayo, kubera ko muri jenize numva nkunda kuririmba kandi bimbamo, gusa sinza nshaka kubishira hejuru cyane, kubera ko mwabikeneye ndaririmba, ariko nza nkunda ngo ndirimbire ko mucumba nuko. Ariko reka turirimbe. Ubwo naringeze mu ishamba ndiganyira nihebye, mbona ntashuti yo ntabara niyambaza Yesu, mbona ntashuti yo ntabara niyambaza Yesu. Inshuti zo mu isi zirahemuka, inshuti zo mu isi zo gutererana, ariko Imana ya Israheli, haleluya, amen, ntizitererana bayo. Igihe cyose uzoba inshuti n'Imana ntakizogutera ubwoba. Niyo mpamvu kundi izi ndirimbo zo mu gitabo. Ubwo nari ngeze mu ishamba niganyira nihebye, mbona nta nshuti yuntabara, ariko niyambaza Yesu Kristo,
kubera ko ari we nshuti nziza. Bibiliya iravuga ngo turabana mu rugo rwa data ntiturabagaragu, ngo kuko umugaragu atazamenye ibyo sebuja atekereza. Reka dusubire muri ako karirimbo tutatwara umwanya muremure, ariko imitima yacu irafashijwe cyane. Amen. Ubwo naringeze mu ishamba niganyira nihebye, mbona nta nshuti yo ntabara niyambaza Yesu, mbona nta nshuti yo ntabara niyambaza Yesu. Ubwo tuzorenga tuganiwe abakijijwe bose, w'imibabaro yo muri iyi si izibagirana nk'inzozi, imibabaro yo muri iyi si izibagirana nk'inzozi. Tubaririmbire ak'ikibembe muvuze, gusa narayisohoye muri studio, mwitegure nzayibashirira izaje hanze ku mugaragaro mu gihe gitoya. Narayiranga bapo turirimbira agakupure kamwe dutangire twumve icyanga cyayo. Bukaya cika mucuba n'abasosi babene umuka, alebe ni ukimyaya ale tata aombe wabechaye, alebe ni Yesu wa alebe ni ukimya msenge tata aombe wabecha, ale Yesu aombe wabechaye. Umuhana wahiye kumanywa abagabo n'abagore buzuye umuhana, indewo tuzimiriza uyu muriro ni Yesu umunyembabazi, indewo tuzimiriza uyu muriro ni Yesu umunyembabazi. Amen. Uraturirimbira kandi kamwe niba usa na kuzuririmba kitwa ngo biriho byinshi biracariho, bizatuma biriho byinshi biracariho, bizatuma tuzi imbere y'Imana dushima, nubwo twaba tunyura mu bigeragezo, hari byinshi bizatuma dushima. Nimwumve nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye, ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo. Biriho byinshi biracariho, izatuma tuzi imbere y'Imana dushima, nubwo twaba tunyura mu bigeragezo, hari byinshi bizatuma dushima. Nimwumve nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye, ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo. Amen. Turagushimiye kuba wemeye kuza kubana natwe. Imana iguha umugisha kandi ufashije umutima wanje, naje twicaranye uramfashije. Imana ikugirire neza kandi ikuganze. Ikindi gihe cyose tuzagutumira, nizere ko utazadutenguha, kugira ngo ubwoko bw'Imana, abantu b'Imana bafashwe. Urakoze cyane. Amahoro y'Imana.